ngathi mina baninhlanhla labo bantu abafumane leluzwi imithetho onezindlela azishumayela uJesu. Hayi ngathi angizwa webafowethu, ngathi mina kunina mangabe ubona ukuthi kulukhulu empilweni yakho kunamathunzi la, thatha le nduku egreen. Hayi ngathi awungizwa, thatha le nduku egreen wena, hambe uyogeza ngayo. Yini ngathi awungizwa la, susa lelo thunzi lelo, ngoba ngeke mfowethu kuze kukwazi ukuthi kuhambe kahle empilweni yakho wena ugubezele ithunzi, ugubuzelwe amathunzi. Akukwazi ukuthi izinto zakho ukuthi zikwazi ukuqaqeka zikuhambele kahle ugubuzelwe amathunzi. Kufunakala ukuthi uqale uhlambulule lo mzimba wakho ogubuzelwe amathunzi. Alikho-ke elinye ikhambi, yilesi siwasha. Engathi anizwa, ngoba siyakhuleka la ingane zakwethu, sikhuleka egameni likaNkulunkulu kaShemba. Engathi anizwa, bese kwenzeka izinto. Mangabe uyidinga-ke le nduku, siyatholakala lapha ku-WhatsApp. Ngasho ngathi inamba yami lapha ephejini lami la ku-TikTok. Ma uyidinga le nduku le yesosho samathunzi, hayi ngathi angizwa, sotholana lapha ephejini lami ku-WhatsApp. Yini ngathi awungizwa la, ningathi you don't understand my assignment.